Kei te kōrero e te hiropu āiwi o te arawa ki ngā iwi taketake o Kānata, ki te kimi huarahi e tai ai e rātau tētahi pēke āiwi taketake te whakatū. Mihi mai, mihi atu. He tūtakinga tahi ki Wainganui i ēnei o ngā iwi taketake o Kānata me te iwi kāinga o te arawa. He te tiro whānui ki te ara whakamua, e tae ai te mahitahi o ngā iwi e rua nei, he whakatū pē ke moni a iwi taketake te kaupapa. We want to now set up our own bank. We're at that level where we made enough money and we want to invest some of our own monies that we made. It's time we have our own and put our money and invest in our own and pay those interest rates to our own so that that money revolves within our communities and within our own structure. They've come here with an opportunity for Māori to join with them in business initiatives, but on the foundation of sympathetic relationships. I think it's a move right around the world. When I was in Australia recently, Aborigine people as an indigenous base of Australia also have initiatives they are putting forward and developing. I roto anō i ngā whiringa kōrero o te rā. Ko tērā e whai ana, rā kia tae ako ngā taumata tike o te rangatiratanga. E whai oranga i ngā whakatupuranga, e whai ake ana. Mai anō i konei, he kaupapa nui tēnei kakawea haereki e rātu o ngā rōpū āiwi o te motu. I runga anō hoki i te whakapono, ma te tūhonohono mai me te tangata whenua, ka taea nā kaupapa katoa e kōrero hi ake nei. We're only reliant on about 3% of government funding now. And in time, we want to send the check back and say we don't need your help. I runga anō i ngā manaakitanga a te arawa, kua tau te pōhiri a te iwi nei, kia haere ātina nātu a te arawa ki o rātau whenua. A te marama o Hūrai e tū mai nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.